Bayithe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi libito lami ngingiphila ngoka Buthelezi Sibongo silosikhulu ngitsabuka kulela la kumambane phasi kwababe chief babe Mvimbi Mathe indvuna lesemapasini ngibabe ndvuna babe Patrick Mye bayithe wena waphakathi Ngiqhubeke ngemvumo yakho mngana makhosi sihloko lekuniketwe sona sithi angibukete lokuthi njengoba kubonakala kunedingcinamba ekukhangekeni kwebatshali imali bosamabhizinisi bangaphandle ingabe ndlela lengibuka ukuthi singa improve ngayo ekutheni kube malula kutshaleka kwaToti imali 11 kusebenzeke tindzaba tekwesolakala kwemisebenzi kumbe na improve service delivery silosikhulu live letamile ku improve enzabeni yokukhanga bona bosomabhizinisi ngenhlakanipho yakho yona kunene live sikhuluma nje sekunabo special economic zones lekuthi inhlelo tekubuka kwekuthi labafisa ukutshala imali ema investors sibili angasebentela kuphi kuzanywe kwentiwa kwabo one stop shop kube lula kusunguleka kwaleyo misebenzi kodwa ke tingcinamba soloti sekhona silosikhulu letifaka ikhathi ingwenyamanduna kwekuthi i-information kubantu nabangaphandle ayisiyo lepackage kahle kukhona kwati nje ukuthi nangiyohlanyela imali Eswatini ngicala phi ngibhekephi ngitsinze liphi litiko ngitholeni ukuthi ngikuthola kuliphi le kufuna si improve ngako ngoba bayawahlola emave labangahlanyela kuyo bosomabhizinisi bale kudzeni labasebentela khona silosikhulu tingcinamba letiyayithi bekhona tifaka ikhathi kuthola timvumo tako kusebenta even ngoba nabeta batawutshala imali kuyaye kube netidingeko ukuthi ukhanze ukuthi kufuneka bo work permit nalawo maphepha ekutheni songaba nelungelo lekuvula ibusiness 7 sinabo nje lesebahlanyela itigitsi netigitsi kulelive le njalo ngeminyaka ukhanza ukuthi kufuna bahambe bawo apply bafuna bo work permit kanzi lama investors esibili laqhamuka ngaphandle kungawakhanga lokuthi nakata uhlanyela imali lephathekako angayithola nabo permanent residents kulelive basebente kumbe ba-apply lebo citizenship ngokuthi batawuhlanyela kwakha lelive nathi lula ke leto tindwa leto silosikhulu kwenta lokuthi bathi khanze banesibinzi kuhlanyela imali ngekukhululeka lokufuna sikwati ukuthi silivela kangwana kusithi sodwa kumbe live la kungahlanyelwa khona imali sisuke sichuzelana nalamanye amave lekufuna sibuke ke tinhlangothi letinengana ukuthi sibakhanga njani ingabe i-tax regime yethu nabeta ba-investor ingilebamela kahle yini nasibuka nalamanye amave lenawo asoma bona bosomabhizinisi ingabe tindzaba temithetho yekuqasheka kwesebenzi nalo kwadimenja etime investors silosikhulu kumcokolo ukuthi iyakheka lemisebenzi akheka lamathuba kube ngemathuba la decent latawenda lona leSwati nalivukela emsebentini livuke ngemdlandla ukuthi ngidawukhona kuphila ngiphilise nebantwana silosikhulu liveke na kubukwa kuyafuna lokuthi kuze kukhangeke bosomabhizinisi ema investors kungena even kube ne political stability ngilelinye lephuzu lelimcoka kakhulu ngwenyamanduna ngoba akusiko lula kuhlanyela imali la ungathi khona ukuthi kusasa ingabe lelive litabe lisekhona yini emave lamane ngilathuthukile ngilapho kunekuthula khona i-ensure kanjani ke i-political stability kwenta siqiniseko kungacompromise na kuma issues e-security bakhalela bakhalako imali injani ingakanani leya kuphi nakuyiwa security akungacompromise live nalinekuthula bosomabhizinisi bayihlanyela ngekukhululeka imali nesive siphila ngaphandle kwekwesabo
silo sikhulu kuleti hloko ngidawusi emavela thuthukile ngemave nasikhuluma political stability lamane ngakhona ngila kunale continuity khona singabekisa ngabo Rwanda emavela sahambe umgamu bo Singapore ema investors manenge even domestic investors kulula lokuhlanyela letimali ngalokuthi bayathi ukuthi nakusasa kutabe kunabani hayi nakule bese bafuna kusiyisa ke kwakamgico la namhla kubusa A kusasa kubusa B ukhiwa abakhipha ama investors ufaka abangani bakhe kulelive silo sikhulu njengoba linekuthula le stable lokukhulu ukumaintaina ngoba kulusiba enhloko yelive ekukhangeni wona ama investors silo sikhulu kunetindzaba tekwesolakala kwayo imisebenzi ngwenyamandvuna kumcoka kwakukhona kadzeni tindzaba tabogcina kwekuthi bantwana bemaswati nasebacedzile kufundza kube khona laba bamba khona kuseva benda i-community service kungajake kokubuka ukuthi ungabe sengicasheka kuphi ngicashwa ngibani sihleti sifundzile ukuthi imisebenzi kube kunetikhala eveni kuhulumende lapho khona abantu labasha bangabamba khona baselenzile kwekuthi emathuba emisebenzi yavela ngakuphi le kungahamba kube sigaba sekwekuthi kuze baqasheke vele kuyawucalwa kulaba labenza community service liyakhalive umuntu usaqala kusebenta usuke sayathi lempilo nekukhathalela live kwekuthi yini kunendzaba yetemakhono kwenyamandvuna ngihle ngicala tasikhatsi lekufuna istreamline ke kahle sinemakolishi emakhono lasematiko lehlukahlukene lokubonakala kungathi nje kubese kuba by the way ka commerce kunemakolishi akhona emakhono ka labor kunemakolishi akhona emakhono ka education kunemakolishi akhona lekufuna sekubuthise kubenza wonye kuhleleke kahle sathi lokuthi noma kusupporteka labantwana bemaswati labafundzela emakhono kutabe kungilabaqeqesheke ngalo kusezingeni lelingilo yini emathuba ngaba kuphi ike yaphuma iport 2021 kwekuthi kukuphi la emathuba emisebenzi amanenge ngakhona abantwana nabafisa kufundzela emakolleji lebe kuthiwa National Skills Audit Report lekufuna emakolleji athi ku streamline lama courses noma ama programs lawa offerisha kubantwana bemaswati kuze angafundzeli kuyohlala angafundzeli kulenza kucashwa akhona nekubuka la kungaba nemathuba ekuqalela khona imisebenzi baqala amabhizinisi kulo 10 seconds indzaba ye-service delivery kungaba kukhulu silo sikhulu kwekuthi kusuka kubo PS kungena kuma contracts kulungiswa i-Public Service Act disebenzi kube lula ukuthi discipline right winofakatha sibonge ku Phila Buthelezi